Sok ang par kihupon. Wothat lang so serdihu naklamalong APHLC asongpen mass joining amay kedengpon. Krong pliatowar kasemaralong SK Mondolatum Thedung Kachirap Dundo Pusi KSA Akoy Kipi. Kasa Club Championship Kipatu Padupon Bomlu. Farmer Sanitization Kipadupon. Kardom BIRTA Life Penili BIRTA Thanbang Pi Sami Suhenati Mupi Non BIRTA Ang Tonpen Arjupanik Tha. Karbita Khai Kang Thimbino Mithang Jutang Jubat Poromputhi Lun Tomo Incho Pikhangja. Kivir Rang Rang Karbi Jutang Ke Paring Ponasai Chingthong Emisi Consensiarlo Langhonjar Phangchor Rongalong Ingtia Hemalong Sok Angpar Keho Asai Padupon Lasolong Ronga Sarpen Chinglok Ongdung Radatum Chetongdun Chingthong Pen BIRTA Life Appearance Ke Sarhonterang Report. So ang par ke ho ahem inut ahimari po dukok alang li sila bang so a company ka pachuna banglo labang si alang li kamatha ki me penajok labang so ajutang jubat non ilitum so ang par ke hunang jipu ajutang vir etlo pule litum karbi tu mathalam tame sami alang litum kamatha ke me sen ajoi ne pen chingthur thuning chiki mobom ning pojoi se alang li kamatha ke me pen si aku pini anita so ang par ke hopu anim jubat alang litum pinya korpaklang panthulo laheno alang lipini labang so animalong kapaklang panthu ke japon thu so ang par kimning pu alang li himari pola poheno tela pen hilo ilitum ethe thinilam nilitum BIRTA Life ahin pentame ethe thinilam arjuponik sinangte angli isi kamatha kupi kamatha pen apot sinangli pini ang bongla sok ang par ki hunangji nilitum ajutang jubat vir ang rapen ki vir pensi ko son sinangli kamatha pensi anpinar ni pini labang so jutang jubat nang liak ko puthot kang thurik ponthla ni pan tham thing thanma la kela puelo nili ki puyi bang ke asi ipi ipo ba ipisar ipusar angthun ilitum non uwi ki mi tum le ingthur theteng thur bang belo sarpi ke sarpilo sarbura ka sarburalo ansatame ilitum ta non nilita kabor e kidu kisung bembostame ipi angthun ipung thun wirdana ing budana la se nilita chumri su chum pathu se ipi apane pofan tarvisi ili ko son ke claim ko son ke dam se ki mi ma pusi nilita isi ako nangtum nipi pe nipu nangtum phana than kang ke la son du putema itum da claim te chogi ma chok che ma pusi he ma ke sar pen chingwai si ipi pu ban chingwai si ai du cho claim me dam me itum ta chujun tang lo chuku tang lo apo pinenga sekta seklo an itum unvek nang po cho claim vek nang po pusi nilia he mere po sar thing te bang ta ka bor e ben se pini arni hukur barani nili sawang thar chu hulo la pet ansu se nili prang non nili sumar timta dola la se ba niyar pi ba hember hem thak atumastame nili sonak thak kabor e thek nangyi aphanang le tum non nili prang ke wang ye tumastame ansu se pabor inang hosi nili neng arlu nili na klong pen matha ponlo itum lam klara pen sulong lo jinthong pen sarhon terang reput cameraman joram teram sin pasin litum BIRTA Live thom pen ington ping lo kardom All Party Hills Leaders Conference 6 Schedule Awareness Program APHLC Patuni Mass Joining Kidengpon. Lakha isi Duar Amla Constituency Wothat Langso Serdihu Naklamalong APHLC Asongpen 6 Schedule Mass Joining Kam Awareness Program Pamanpon. Bangso Mayalong Akaprega Party Pen Nangchipa Ogdunlu. Lasolong Bang Paru Isira Narkep Rakethom APHLC Along Chipa Ogdun Tanglu. Bangso May Kachipehem Pupon Long Kitimong Lapen Tiripi Amai Pujai Cutter Angtong Inti Cutter Kursing Timong Bikram Hanse Lijang Habengti Indro Tiso Lapen APHLC Klembang Pubang Piki Tekide Manpeng Kedotum Chitong Dunpe Mai Ingsam Jinpe Pachun Pon Wothat Lang Sopen BIRTA Life Appearance Rajiv Hanse Report. Pini ni litum dak Serdihun Club. Serdihun Club along pini ni tum dak Duaramla a constituency yang bong meeting dolo dak mass joining program. Dapen mass joining along BJP pen ong nailo pen Congress pen nado pen DSDC pen nado. Kado we don Haroi Sira don Tropner Kepra Ketom. Nang join dolo pini dak. Dapen non Duaramla mangta APHLC kay kang tang binong. Ate nang lito mahin pen kwan sin ning chete pon lo. So lama itum ni che thegen no bataya bangke kadowi karbi tumena phobat loge di
อิงลองโซดอนนะผมวัดแล้วกันดีนะสอบบีเจพีตัวมาลองเนลิกามาทานน้องแกเนลิตัวมาลองเอพีเอชเซียลงสินังดุนหลับหมดละทุกอิเล็กชันนู่นเก Pada non ke bang jilang nang tu ma prang bang ke kopi si ke klem pon ke bang soalan apa tang ke klem pon ke lah lo la sik schedule alam han pe me po la pen autonomous state elitum ke longji ko buson ma la soalam elitum than elitum than pe me bompo mo apida ke klem ke joy ke ji aphan athema autonomous state longji pulotan te ke thenne alam lo MLA high det api resign lap nangi yong si itu manang pipedete assembly lo hang dun jila itu batai si la pen batai si ba batai thombak hang dun jilang mene hang dun det pen nang pipedet la te la ke MLA ke do an ke resign la ko la ke la helo aprang EPHL sietu harokre ser kebra throk kebra hinia ning kanta la son helo ke claim la sia halabang sol ilitum autonomous state long amat congress tum warki ke halabang soho amat ilitum long dun det lo cumang garo tum an long chot lo hala bangso hala non cumang garo tum ke long astate hello ilitum ta ke long dun astate lo ke hala tang ke nang tum jai ka thar la pe ang dong ti ka tharang bo ka che don ti la bang so lam the ka pre ka chari song tum nang ka bob na so lam the ko na hong la ke claim ye la ke BJP RSS bongo sena tum se claim la ke aprang le ASDC pen CPIML tu mari chokore pa ye chamber he di la son thot si claim ji pusela tum ro ta ke athema angtong ing tia phan ka arrest pulo sita lang li phan a charge sheet ta ve FIR ta ve la pen a case ta vi tu de kan yang a case ta nili case pinake 280 a number a case ta 280 oblique 21 nil case lake alang li case avede an alang li pan police tum arju je der loke police tum arju nahi mati di investigation nahi arju nahi ke karju ho thak a hokalam than the der lo de theng nahi ke di alang li pan theng ta theng sab de amen jailer lota ke domisen ang ding si pape dolo pape chup pape jun pe belo bos tu ka do ve yok ta pape thon nam long lo abinong e thon nam long le ke la son thon nam long sita hala jailer ang nu si pidam nai la pen karjuda chingki dam yi pu sita hala khirikia long si chingki long chot ji ka di non alang li phan ke openly si chingki long la ke lage BJ la bongo sena hai bongo sena RSS la pen ke la BJP tum si ke claim lo RSS ka do vi amat kali RSS Karbi tum da do Karbi RSS tum claim undi lagi inglong arat RSS tum claim undi lagi hala bongo sena pen ka cherap RSS tum si claim lagi lagi ino la non angtong de nil gama tha thik thite la lang li phanda ru kram yi ju rum kram po anke an pachi hok pop munitum parchu po lapu amar nge leader do po pachi bohong po la son se claim yi pujo tang ke non ke bang jilang election MP election long nang li ko an sin ning che thepon do lo nili tung nge ning che thep pe melo non ab tai bang ke ning che thep pe melo non ab tai ke nili tung poisa avedet puchon na lo poisa le avesi ta pinita theglong lo ke di ni tum poisa le ki pile ke wang le det ke munitum ba ning ke hang ma si wang lo ke sakori ta pipi jat ta pipi la tum pha piona da non CM tum piuni la invite uni la so CM tum non aja kong ave la pona a situation la pona level nang le et lo ke di to ma pha la si la tu ke rat atum ke la ka ning dok de lo Karbi chot kali lo ing long a rat tum an ke la ka ning dok de lo la pen ohomia tum ta ning dok de lo la ke Bokajan subdivision langkang lang tibuk pen nahorijan ada krong pliator kasilam kichukang hu along SK monolatum thedung ka chirap dundo pini hanjang langso press club ahem along kepa dopon pherangti amaya hutsi KSA lamding bokajan district committee amaipu raju inglingpen pangdapon SK monolatum amena so posupi amensi la solong chithabdun laputa pherangti amaya long KSA BDC amaipu raju inglingpen pangdapon tu hanjang langso pen business lecture report kami long arah depan apa aja lo lapen ini kerangki nang rumah tani curah lo tu pini kami lo cari song bokajan district committee pen nalu tong panang pa
alam thi lapson hello je 4 line Karbi ang lo ngalo 4 line lo kini padang ti do buka pen dak lau dia jangan labang sulong aputar sini litung Karbi lu cara song aingen pakla pon itu padang ti Karbi lo ngarapan thapon itu lalu abrang si abang ke Karbi lo otomas council Dr. Tuliram Rohang CM alang pan abrang si churo lo alang li Kido unhut padang di alang li kiklem bom hut labangso solan sami wang lo padang di wan lo lapin Karbi arat tum sami padang di Karbi lo arat tum sami pinangkan atum idu kilak atum along le sami dun lo lasi halap tum sami cooperation lo bang long kon lo lasi alang li tuliran lo hang sa sami abrang si churo lo lasi labangso lo kaning je kon sukan tu ko bagel hello promptly la nangile depen ladak ki order tu iaro pada de revenue atu SK ondor apen iaro atum alam lutum ki claim ba gela person lo je haladak land owner atum pen alam lutum la person si ki chang dam lo 60 by 60 pen 40 la person si penangan apune to kancang lo seta me labang solo 60-40 pupen jaket pen apis tali alang tum SK motor atum ami thang alang tum si labang so faida bang en bon thu la tanong ke la 40 da then on the right ai puve ka to bang ke kachilong le la poson ta ladak klangpon ladak hekon lo Lasi labang ke SK motor tu bagi klaim abang cokce personil tu condemn lo lang itu kan. Laben land and revenue IM padang in charge apa staminel tu juni lo je labang sulung composition ina tum kilong le hang ju khangjang lasi labang sulung kilang cari dun pas tabe nil tu mahin pen juni report lo lasi misuse energy fund government pen nang kile labang sulung ahem tu vek along le vek nang ji lasi nil tum hang polo lasi jongsi alang tum cikle pon pame me polo dong te nil tum putot akaprek step sami dengko nang kokpo madang ti ladak inquiry sami kohai nang ji pu sami nil tum hang polo Hanjang Langsu ke pachu aklamalong kasa pen ke patir pipon la pen Hanjang Langsu Sports Association natum kachirap kachito dun pen late Monsing Tiso Chikimo Kasa Club Football Championship patumi pen patu pon bomlun Pro M Club Borlengri pen Dongkam Club Khatkatiang bongsi patu ponu Pro M Club Borlengri atum Dongkam Club upon 3/1 goal pen par MC Pro M Club Borlengri atum chepahai ponu Hanjang Langsu pen business lecture report Rongkhang Agro Producer Company Limited pen pini Borthol Sankardev Sisu Nikitan pen Farmer Sanitization Asai Padupon Rongkya Parat Kachitong Dun Laso Sayalong Sai Katiki pen Koson Siali Kachipalong Ponjima Laso Puta Klardak pen Thanpachini pon Dongka Mukam pen BIRTA Life Appearanke Butharbe report আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো গঠন হৈছিলে 2020 চনৰ নৱেম্বৰত গঠন হৈছিলে আৰু আমি HMNS যিটো স্কিম আছে সেই স্কিমৰ আণ্ডাৰত আৰু আমাৰ এই আৰআই হৈছে আইচেপ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি অফ এগ্ৰি বিজনেছ প্ৰফেচনেলছ তেখেতসকলৰ আণ্ডাৰতে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এপিচিপিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ বৰ্তমান 774 জন কৃষক আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমি কেনেধৰণে তেওঁলোকক আমি আগুৱাই লৈ যাম আমাৰ কৃষি কৰি কেনেধৰণে মাৰ্কেটিং লিংকেজ কৰিব লাগে কেনেধৰণে কি খেতি কৰিলে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰিব ক'ত মাৰ্কেটিং লিংকেজ কৰিব লাগে আমি সেই ধৰণৰ উপদেশখিনি বা তেনেধৰণৰ লিংকেজখিনি আমি তেখেতসকলক দি আছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে গোটেই প্ৰায়খিনি কৃষকে উপকৃত হৈছে আৰু আমি এনেধৰণে আগুৱাই যাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু আমি ৰিচেণ্টলি আমাৰ জিঞ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট কাম কৰিছোঁ জিঞ্জাৰ আমি বেলেগলৈ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আমাৰ যিহেতুকে আমাৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ নাই
গতিকে কোল্ড ষ্ট'ৰেজ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বস্তুটো ষ্টক কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ষ্টক কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি মাৰ্কেটিংটো কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি চৰকাৰকো আহ্বান জনাম যে আমাৰ FPC-টোলৈ যাতে এটা কোল্ড ষ্ট'ৰেজ প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম আৰু তেতিয়া আমাৰ কৃষকসকলে যেনেধৰণে উৎপাদন কৰিব যিখিনি বস্তু উৎপাদন কৰিব সেইখিনি আমি তাৰ জৰিয়তে মাৰ্কেটিং কৰাৰ এটা সুব্যৱস্থা হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ Pinya BIRTA, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, BIRTA Live.